Bu yakta çoğun buka var ekan, aябай. Bu Şvits mi? Maşallah. Boyu qancha chiqadi bunun? Boyun bilbeyim. Boyun bilbeysiz. Yaşı-chi? 2 yaş 3 ay. 2 yaş 3 ay mınaki. O buqani torpoqta qarаңыз, ham buni qarаңыз. Бағасы qancha? 350 ming. 350 ming. Uruqtiqa bo'lavi? Boy uruktuğa moşli. Moshli, uruqtiqa. Qana nomer? Bir ele başmı? Teatrda var. Ha, ekovi bor bu. Ha, mana uşul bozorda savdo bo'ldi bayga. Oldu. Qanchaga berbedingiz? 300 mingga berilibdi. O'ta cho'ng buqa ekan bag'i. Fermerlar olsa bo'lchida ekan, he? Men o'sha saklı. Qarpaymi? Ha, mana uşul bir tuğanı satyaptır. Mana nomerni aytib qo'yasizmi? 707 07 95 95 77 77 78. 78. Mana cho'ng buqa. Tuğandar, assalomu alaykum. Hurmatli bizning kanalning ko'ruvchilari. Jalpı mal çarba görarmandары. Salamatsızlarmı? Bugün 28 mart 2026 yıl Çiyo bulusu Sokuluk mal bazarına gelgenmiz Tuğandar. Mına бұл жақ Евро забор нар жағы қой базары болып атат. Мурда бұяқ болчу. Аз бұяқ кең ери басып жүресің. Алдыда чоң бұқалардан тартып көргөзөбүз Туғандар. Бираз болса да маалымат алыңыздар. Уруктукка чоң бұқалар. Моолар бу? Булар семистер. Буларыңыз канчадан? Булар 200 тонн. 200 миңден экен. Номер калтырдык. Чалып байланышсаңыздар. Макул. Байланышсаңыздар болот. Сода болуп атат окшойт, э? Мына бакта сода болуп атат ушу бука. Байке канча экен баасы? 250 dedi. Ha, mınaki. 250 mingden deyip. Mınaki. Telefonda. Söyleşip atat, anan soda da kılıp atat. Kança kem o buka? 300. Sizdeki mi? Yaşı kanday? Ağustos'ta 2 yaş buladı ki. Buna moğları gördünüzler mi? Bunu qarаңыздар, çoğunduğun. Nomerini alıp vereyim en baykeden. Sura. Tişidagi torpaq, he? Buna. Açıp görüdeyim. Açıp verem lazım. Emeğiniz nomer aytыңызчы. Nomer, telefon. 0505 0505. Aytыңыз. 10 03 53 53 53 ekan. Tishini açıp qo'yamiz. Mana baykem tishi. Mana ikki tish güzellik. Bo'ldi. Güzellik ekan, ko'rdim. Enesi bunday. Cho'ng, he? 87. Enesi 187 deydi şu baykem. Çalıp görüngüzler mana. 300 so'rab atasizmi? Tushirib berasizmi? Göğmez. Bo'ldi, göğmez deydi. Mana. Rahmat, sodаңызды bersin. Çalыңızlar. Mana uşularning aldındachi mana. Nolarni деле көргөндөр cho'ng deb o'ylaydi da. Biroq bularning janында бұл өтө cho'ng ekan. Племенной деп qo'yabo. Көрүңүздөр, hem nomerlerini alıp berdim. Қолдан келишинче. Bunlar ekan, жайлоого айдай тургандар, же байлап боордой тургандар бар ekan. Байке, assalomu alaykum. Qandaysiz? Qanchadan bo'lib atат баалары? 92'den sonra. 92 mingden suralып atат. Çoğ-çoğdur ekan. 1,5 yaş mı bular? 1 yaş. 1 yaşın tegereği ekan. 92'den sonra. 92 mingden suralып atат Tuğandar mına. Nomer aytabızmı? 13 baş var ekan, he. Onlayn aytib qo'yamiz. 702 07 04 09 09 82. 82 ekan. Assalomu alaykum. Qandaysiz bayke? 65'ten de. 65'ten erkekler mi? Erkekler netten başlap şöyle 7 yaş. 7 baş var. Tekrar kimde var? Moğu? Urgaç аңгысы qancha? 80. 80 ming deydi mınaki. Görüңүздөр, мына жайлоого айдай тургандардан, he байке? Ол жетеби жайлоого? 65'ten. Арыгыраактар экен мына. 65 миңден дейт. Ашып кетеби? Ашып кетет экен жайлоого, жетип ашып кетет экен. Номер айтып коюңуз байке. 550 550 50 50 81 81 деген номерлерге кайрылып көрүңүздөр. Мына байкем алардан ушундай торпокторду сатат. Ушул 68. Мына эркек торпок 68 болду деп алып кетип атат. 68 дейт. Муну көрөлчү могу букаларды. Өтүңүз. Ассаламу алейкум. Баалары канчадан болуп атат? 85? 85 миңден дейт нолар. Булар ургачыларбы? Ургачылар экен, 85 миңден дейт. Но сатылды булар. Акча саналып атат го. Сураганда. Байке кайсы сатылды? Канчага кетти бир сыр болбосо. 80 ming aldı bayke. Bayke aldыңызбы? Буйрусу мына саналып атты да. 80ге? 80. 80 миңге көрсөтүп коеюн. Арзан эле бердим дейт. Арыгыраак экен, бирок чоң экен, э? Мына туган. Ой, туган. Мына 80 миңге алыныптыр мына.
Жаңы көрдіңіз бе? Бұқа. Мына. Байкем алып ақшасын беріп алады. Жақсы? Biraz байласа, же тоқ айдаса. Emне аласыз шunda? Жайлау айдайсыз бе? Yuva var baylayız. Байлайсыз, байласаңыз аябай семірсе керек. O